Assalamualaikum. Ha'atungku warahmatullah. Jaro 12 ampun atu jumalah Butalum Ha'atungku barung pa kampung tanda di baklun ampun tanda mulia Butalum Ha'atungku barung pa nanggo tanda baklunnya cut pa cukup mulia. Kadang lepat natalah untuk pecek balon kemarang pemarjang maklum lun tuan cut bang galam biata maklum kedilun tungku mantanglah anu micutek ule belupe ampun tubuh bebadan pae ku pikir tungku pae melalun karang unkai larang cut bang muru belata anu cemu halaman pati tungku lahe di kampung anu cemu halaman cematiung ampun lahe larima daripada kudu tungku tidak di kampung lebagat dilun ampun karang cerita Diba uroyo tungku mutua ngan izin Allah ngan izin Rabbana diba uroyo la tungku ngan izin Allah ya insyaallah ba uroyo tanyot taputun budaya ngan izin Allah pacek dengan mulai izin poh di bauroyo di luntuan lunci ulang bang budaya putaka bacut lun pegabang tentang riwayat hikayat Aceh yang lebih tahe bang dikelah pegahaba bang dikun le urung belade guru teh menyo belade telawa di teh dile jamun bang dikun mula po cakra lagi dipegah ungkut limbe bang ngon ungkut tingko padahal atau yang tetap sama ikaya cela pace le melayang katua toh banan motor bang dipegah jula kenan budaya hai pem toh
PM tohnya nan meto bang kon nan teni Aceh. Nyo lon pu bereh uronyo bang lon punyata. Benek tepu ala tengku tua. Jino lon pu ga bang bacu la ba cedara ikayat Aceh. Ha cut bang nyola atra itu. Jamun di pulaku ha tungku tirang bagama. Dudo ni pudu. Ni ba amu ni go. Bandung pengikat nyoba ejut ku punya irisana. Gado pengikat nyan pih bener tupat bang bang mutua. Jino lun puga ha ampun ba Bandung cedara. Gado pengikat ha cut bang nyala ba mata jamun PKI. Matanya terjadi ha tengku pembantaian terhadaplah penyair istana. Nyan, nyan bener tepu. Kiban hikayat. Hikayatnya atra indah tu jamun di pelaku tirang ba agama. Udah dipuduk di bak menikah, bandum awaknya jut ke penyair istana. Di bak mata roh jamun penjajah, nyan bandum sarah petun agama. Bandum penghikayat pemudah semangat perang, kape dihadang reda-reda. Kendak bak Allah, kendak bak Tuhan. Ni bak mata nyan bang talo kape luar. Teman yang kelum pega bang gadah penghikayat na tengku bak mata jamun mula PKI. Matanya terjadi bang pembantaian terhadap penghikayat bang Bantigam Sumatera. Kebetulan lolos ha tengku penghikayat Aceh Selatan. Maka ditinan cut bang tinggai ke tita-tita. Tita-tita bang penghikayat Aceh. Kata di bak bine bang toi rohana betat pimunan. Tungku tetap mula semangat. Ngoni dina darat nyoteni kayat ha ampun kalu tapu tamong lamare kodonya. Nyan yo amma ama badu tungku motoa nyelun balik kita tungku Bandung cedara. Baculun halun kita curubang sejarah Aceh. Lananggo lube tungku nyo Aceh putaka dile dinangro ha tungku nala alam pudung. Capti kurung dile jamun ha bang lam jaro raja. Cet ba halaba binte tuku labang di papun. Lapu yang raja kun tungku han tuka dawa. Lah soang halahan turut bukan rambut perintah tulut-tulutan. Hadi jogan hala ganjaran curubang hana banding sah. Menyoyang hala yang inang tuku di bulan tupang
halayang agam cut bang di bolam tudah nyan ke ganjaran di bilam pun nyan ke ganjaran bang di bila telutan maka rakyat watean hana bantahan la cut bang mutiro lama nutia menancit bang bang mutua Jino lun pegah bak mandum cedera menancit di Acehnya bang perkara adat bacut lun putupat bang bak mandum cedera adat Acehnya di tengku pu melayang metiga hukum gecoba ampun saidina ambia duda mutuka bang duda mutuka adat Aceh la pace di mana lepot muruhum di mangkum watayan ampun le tengku cia kuala Cina kam tukalam bang Cina kam tukalam bang mutua dengolun pegah mak mandum cedera Cina ada Aceh bang kadi pasok lamboh melaku tupung kadi pudung ke mau bapu cok mula meria hukum melayang berat-berat pace rakyat melayang tanggung tapi punya hukum yang apung-apung mau nyan kutui lah ke penguasa nyan kemenan bang mutua pekerja pegawai wae cedera hukum ni nang tengku jina laga hukum melatikin menyohan yakin bang jut melanu parita hukum sikin bang mutuah jina lun pegah bak bandum cedera bang yang baru putu wabah tampuh wapuana tapi menyayang uat tu abang tenang geroh handi pakar bang yang kemuno di kunkum negara amma badu tengku mutua nyulun balik kita cut bang tentanglah pemimpin bangsa Ote dam kamel bang kemat pimpinan nang roman bang makmulang kuda tunang baru pacut betimu on barat mandum rakyat ampun makmu sejahtera duda mutuka bang ali cemi nyan teri nyan dual nyan mutuka tengku gubernur la Ibrahim Matan rakyat le korban bawa tangan cut bang tidela di Aceh Utara alih nyan mutukalam tengku gubernur Tanto Den Mahmud le nyan pacut lain melalom teman le nyan mutuka tengku gubernur Abdullah Putih
nyan pi umat teh wate nyan pi luar biasa. Rakyat Aceh bak wate nyan bang rak mana pat le di puta diuntung. Harata kampung bak wate nyan tungku di tamong anggota. Ladum tengah jak pam kenong tepuk, ladum tengah duk pam kenong tanpa yang lebih sakit bang yang kenong tom labak menaleh. Ladum ditumbuk bak ule bang bak budu di pomu lam anu mata. Nyan kemenang bang nasib bangsa Dayak. Peketai ro bang peketai kira na padu na tre bang watayan kendak melaba Allah. Peketai pega bang sampa kutro bang di tuka gempa. Kendak ba Allah bang kendak ba Rabbi kendak ilahi kendak ba Rabbana nanggotayo bang bawa tean kenong musibah. Peketa puga bang nanggotayo bawa tean kenong bencana. Oleh trompa bang itikar tunami nyak bong giri peketa kira tapi ke tukuhan tayat kendah darat batenyan bang nanggotayo kenong mula bencana. Oleh kenong bencana bang gumpangon tunami nyak bong giri peketa kira